Biblia yokutia navi ama mudunia hasina muntu ni asina ubi aluwanji ulawalonjela ati amoye nsina ino swanu amuno mweze wose chitendile mabidu wose chiwa tenda chitendile mabidu aluhulichize mlonje. Yesu yakagandula akatia ule hono muti mukavu wakaunozeza ntai muti mdeche wakaunozeza ntai maya umuti mukavu unosu kusuma vumilia wa utenda ule hono si wanji wosola banze bena nkwagu wanji wote mama wabite wakatelechele mahogo wanji watelechele mayungu muti mukavu muti mudeche wanu wakaudoda alukogwe muti mukavu ko ase wanji ono chukuru nene zingandi zembeka. Biblia yokutia navi kila siku zono ukwela wanu wakibidi wetakase walombe msama kwa sababu hono wakili chitagwa ya Yesu waongozo sala ya toba kila siku china mlimo wakubita kukanisa no kilombela ili numbula zetu zimugeu chilimuha na chinji chukulomba yukuchemwa toba ya numbula yako ni numbula ya wana wakaye yako no mdara wako na wanju wono wamanyire na wose wono suwamanyire kuwalombela ili uendelele kuwa safi munumbula yako sina muntu ni yakwaye uchire kaya alafu kaya hiyo sikafagula kaya honoleche fagula kwa gana majiajia gaherera matoka gaherera magule gaherera. Kwa hiyo mlimo wako hono wako dia tubu kaya uno bidi we safisha na kusafisha ni kubita hulichize ngani omwa Mulungu no kulomba no kulombela wanyi. Kwa hiyo agwe ko muti mkavu yogwegwe na nene ko makaya getu bidi chanze safisha na kusafisha kwa ngani omwa Mulungu ko chukulomba bita kilombela sesene wanetu kilombela rehema ndo maana chukutia bao zidiki takasa moyo wautia yoni zidiki safisha yom safi zaidi yoni zidiki chafua basi yom chafu zaidi na yoni tenda mabibi yokuendelea tenda mabibi zaidi. Kwa hiyo akwe kaya yako ni numbula yako muda wose bidi usafishe na sina chinicho ninachosafisha zaidi ya kusoma Biblia na kufundisha ngani omwa Mungu ko baho hokotuga nunizo ye numbula yako kwamba kila siku muni ya kola ya kusafisha hono wagane muni ya kukulonjira ngani achichibile chekitenda yo msafishaji yene teyo ya kupata numbula yako ili galechehelera ulecheheleze mabi aluwanji utanga munu ya kubita yene teyo ya kusaka pata ya uso safi mwene ya kuchita ya gomoto chafu mgati baadaye kwa ganeji ya jeli mgati idoka lili mgati mkaya hiyo ifudi lili mgati hale mama tope machichichichi gose gali mgati alutanga mumo muhakili yake hoduga wa kuna vita machodo gakitoa magule gakitoa ili toka likusakalie fudi kwa utangao mahala ga muntu gakwaga tofauti kondo maana chukuganulira chukutia nabi Yesu yali muntu msafi muti mudeche asema muti makavu ndo maana ukisochuka kila siku chejenda chukulomba chukutangania uzikanisa chukubita chukuhuli chitayo ya zidile yasomile zaidi maandiko ya kuchifafanulia chukutuga manya ili chiendelele kaya zetu ze safi zitoigwe deki magwamba wananga ngogomi yangu. Kwa hiyo chukusaka kaya zono tukusafishwa zikuwa safi muda wose ndo maana chukuganulia chukutia navi Yesu yali mutimu dechi asecho mutimi kavu. Kwa hiyo mutimu kavu bidi wanze seseswa paliliwa. Kwa hiyo inumbula yako bidi we safishwa siji wananga aluhono ananga agwe wandichi amina mwa Mulungu ya kulugute
kwa sababu nane koa mela sapota ya kuendelea longa ngani yo mulungu. Lakini hono kukola du kulanga sikuandika chochote, siku comment, siku share, ina maana kusababisha ngani yo mulungu ile chebita kumwani. Kwa hiyo we comment na kushare, kwa sababu konaza nane nisejelelea kamwande ili niendelele walonjila wanji uno nao wakusaka hulika. Kaya usafishe mwa kijana myangu, kaya yako yesafi. Agwe tajeli teyo mafudiga helele ni machodo ni matunu. Baadaye mgatu ugonile uchangaa kaya sikueleweka ndo wao kazao tanga hodu gati yalago na haji ya kulote ya kuingwa ni matoka mara kawingwa ni chichi, kumbe kaya ichafu. Mara kalota ya kuingwa ni muni ya kulota ya kuingwa ni pene, mara inji ya kuingwa ni chodo, mara izoka, ikaya ichafu. Msafishaji ni Yesu. Kwa hiyo hono Yesu ya helele agaganji sija kusuma helela, kwa sababu Yesu yalimgati machodo ni matunu ni matoka sija kuhelela wala sikolota maloto mabi. Kwa Yesu hono ya helele awika ulinzi wanhanga ani ngomba ni shieba ila leche semu shee ambe kwa wanua wejeta afu wandiche ulaiki ili mitondo kanyi nane mtuge viguvu vyokuza kukuganulila wanhanga alimwa Mulungu ya kulukuta anina ishiaba che mwanene mugogo mwinjilisti mugogo nye Dodoma tagwa liangu nene mhubiri wa injili magwa mpa mwananga ale chilo mwakalanga